labani mabetwo kwambwo ni hari na mbica cia gavana mugwanja haha katathi ka ngathĩti ya Taifa Leo aria kuratuika ati aingi ao mekorete makihatikwo na menjira-ini ya kuruturwo ni ma MCA aria marenda kumahagura gugituika ati ni kuroneka guoko kwa anini ama gavana aya thiini wa kugeria kumahagura. Ni ndakora kuria Meru mundu gwitwo Kawira Mwangaza gavana ni mama ni ekorete hatikaini nginyagia agatuika ati we ni kuhonokio ahonokirio. Ni ndakora kuria mwena wa Nyamira Amos Nyaribo nake ciake iticio ikire iguru kwa ihinda riri ma MCA ona ni marakenda kumuigua kana kumuona ona matirakiingirite nginya mahiga bunge yao kuingira. Ni ndakora ona mundu ogwetwo Mutula Kilonzo Junior kuria Makueni ona kendari na Munyaka muruna wake ogwetwo Wavinya Ndeti itura riu mekurigania ri na kendari na Munyaka ona kuria Kakamega ti ati ni kwega muno ni tondu Fernandez wa Barasa ri ona kenie kurete thina-ini mundu gwetwo Eric Mutai kuria Kericho orondumwe na James Orengo kuria Siaya riu ni kuragituika ati o me mutharabai-ini marabwo ni marorete kwa ya kutika ni mekuhagurwo. No ndatigana na icio ciote tito ni ngwenda tuthome magatheti mau mangi ndaingira guku gwa katathi ga kenda ati Slay Queen ashangaa kujua sponsor wake alitelekeza mke. Isi tutikutenderia. Na huyu Paul Mkorofi afungwa kamba asisumbue vibarua wa babake.